Pa džabe čovek. Ali možemo još da izgubimo. A mi smo spremni za još jedan muzički zadatak u kojem nam u studiju Pravo sa Kube dolazi Cezar Garcia. Dobro večer, Srbiju! Dobro večer, poštovanje! Dobro večer! La mano arriba, casa la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza con duro, no te cansa ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza con duro. Bravo. Bravo, hvala. Nikad nisam probao ovo pesmu. Zvučiš kao da si to vežbao mesecima. Bravo, Cezare. Cezar u svom stilu izvodi poznatu pesmu. Ko se prvi javi da kompletan odgovor osvaja ovaj put 4 poena. Cezare, idemo. Ana la male. Jesi li to ti? Jesi li to ti žena? Bez koje kleči. Javila nam se Zorica. Jesi li to ti? O, jesi li to ti? Žena pred kojom kreće svi. Ali ko neće Molim vas. da ti poludeti i treće pozdravljene ostati bez To nije tačan odgovor. Divno izvodite ovu pesmu, ali to nije tačan odgovor. Znate da su propozicije takve da poeni automatski odlaze protivničkom timu. A vi pevajte. Tačan odgovor je Đelem. Bravo, Cezare. Bravo. Ovo je Đelem. A ti lepša nego pre. Želem, non me promesa